Яратıyor күнүнөн күндү көрөчүлөр, күндү истечилер эфирге Time Out спортивный берим. Я онна я микрофонга ытачы Николай Бестинеп. Бүгүн биги добат туһунан кепсет яхпет билдерин көрдүк бу ыйга доготтор. Үс улахан көрөктөһү субруччу болара турар сахабыт серигер. Я олуну ыйга бартын бир кырдат яхпет. Я бүгүнгү ылжыттар бүгүнкетте билихинлерим ол көрдүк бига бу Саха Республикатын бу физическая культура голна массовый спортка управлениятын салаячыта Роман Иванович Аканешников каленалорор аны буллагына бу добат федерациятын толорачы директоры Николай Константинович Туричков элбахты күлләх андойду чемпионы народтар икална гроссмейстер оннотон бу Саха Республикатын бу добат хахмат кинин салаячыта Матрёна Степановна Наговицына каленалорор мен народтар икална гроссмейстер. Ага, я бастыгы тылы биге Роман Ивановичке беребит. Я бастыгы куракты хибит булгана туак була. Андойду кубага де, онтон хагалык. Үтө күннен күндү сакамсылын жана сергене сергете улуктоктора спортду сеңарачылар, доваты таптачылар де бу биге күппүт улган куракты хибит болара тиен келле бу сүбе бир күннеригер национальный центрга модун кинигер болуга кытачлар бут бары аянан хеллер сүстен таха ки кыттыга онтан таса государство келер ол көрдүк Бразилияттан кытта хеллер Туркменияттан Монголияттан Узбекистантан Ирантан кенники бихиманны күчтө составы хомелик бит онна Россияттан келеттер уну бихи ойночулар бу кыттыктыр манна буллагына оголорго үз бозараска улахан жаңга уны битираннерге улуа. Хеп. Сүз карактакка, анан би хүддә уна итеттимди этап Кубка мира, 2 этап. Бастык этап Өзбекстанга булбута. Бихөнөчлү бу диме баран кытты буттара, хүддә хатилаты кытты буттара. Анан бу күрәкти хүддән тиренеди булуден. Эренебит. Же бу булгана күрәкти бит Владимир Ильич Птицын. Атынан. Да, Владимир Ильич Птицын атыгар. Владимир Ильич Птицын хәтто месахан толла. Он распоряжение такыбыта. Элба мероприятие бола турар. Онтон бидестере бу турниры булуа. Отобун динесе урутан этереби боллаха 19 чыгылага Мелжаксы кубага ден булуа. Кени бетин дойдута. Онна хүддә элба довачы пар, жартаналар, хөбүлүлләр Олейн болан онна әме бир турнир болар. Эрдек әлбиттер онна баран кыттықтара. Ол кәнеттен жаманна улахан турнирі болуа. Николай Константинович, онтон бу кәпсәтеде қайдақ бар бұтай? Андыды кубага 2 этапа де. Оннотон кимне қандық білдер бұл гроссмейстер кәлелері бұланнанары? Төкіннен себінде онта білген сөз құрақтағды уаққа бұйылғыттан Терелебита международной федерация бар. Киннер бо ме каста атенда доллар хомаян международный турнирлары андай чемпионаттарын быйылгыттан италар. Ал көрдүк командадан чемпионат андай чемпионатта болан аспыта ме Өзбекстанга. Аны таңа ол бастыкы этап болута Кубок мира. Аннаме 10 дойду калан кытты бута. Онтан бо кинлер тан этилеринен бихеха бу 2 этабы тыккаден этикелер биттера ал международная ассоциация билен Уфа кораккаттан бар штаб-квартирата. Анна Черток Юрий Владимировичтен ассоциация олтуга тан халаячыта президента. Но то Владимир Ильич как бы ме соратника болар, урдуркаттан билсер кита олихен бихеттен ме бәбит юринү көтөрөнүк этине уламмыт, онна бу тамактанабыт хагабыт серин халаячыларга правительствога киннер эметте бу уну уяннер бу көрөктө хине үтәнер бит. Антан кытачылар тахаттан агыс 9 дойдутан каляхтактар окурдук хамайтан урагда үтән Бразилияттан күстах андай дуга билдер международный гроссмейстер аме Алдан Силваден каляхтах
Оны таханантан Монголияттан, Узбекистантан, Казахстантан, Азербайджантан, Туркменистантан күстәх ойнаучылар каллар. Онта бу Ирантан эме 2 коллектахата эме бу билен Иранга добат саңа сайдан эрер дойдута олгамарыты бу биленге боло турарыттан Иран Израиль тохта конфликттара багар мәһеден сөп онун тапакал биллибет точно каллара. Оны таханата бәвит атында бәвит в Россия вот күстәх гроссмейстердара андайдым. Албахта гуляк чемпионнара Александр Георгиев, Александр Гетманский, Марадулла Амрилаев, Айнур Шайбаков ин курдук күстәх давачтар кален кыттахтар. Яра хүддах күстәх хастап калатыр бит. Антын бәбит хастап. Материалны сибанамна. Осынан кимнах белән нәҗәлләре кимнах эренә бити. Кимнах кытталлары. Хакыйрат. Тон сахариттан бие хабу сүз характаха довачтарга тон бу бастык улахан күрәктәһи болар. Этап Кубка мира быел сүз характагы международный арена тагыста. Кастыгын тохтан баран. Онотон биге топ спортсменнар бит баракаттары җаллар. Ол бигәрәтен самый фаворит бит Гаврил Колесов, бу Николай Сручков, Эрҗөннөргө, Николай Гуляев, Иван Токусаров, Андрей Федотов, он Эдер Арсений Горов, он да Элбехадер мастердар, жақталарға тон бәйім кыттығым Наталья Шестакова, Ксения Нахова, эти гроссмейстердартан да, он Тунара Федорова, Хандара Просимова, эме гроссмейстердар, Алена Большакова, тон Эдер мастер кыргыттар эме күстәк бит, он тон особенно тон кыргыттарга эрелләк бит. Эрҗөнгәтен, конечно, күстәк җөннәр кәлләр. Россиядә гроссмейстердара, онытын hem bir kesen kırık bit. Yatın bilgi sürün kıyılar bu portal tonçot karakter, nüçodo batıgar. De ondan süs karakter hamı ulkan heti bit kandı gete. Kim ne yapacak derbalar? Süs karakter uğratı oldu öncürgede. Ta jaqtalarga lan kabdaqa ha конечно материалны сипанын бит хota андайды чемпионката 2000 bir yıllaqa. Волонтерар антан бу классическая программалан каддаха. Аны тагынан Блицка, Рапидка, материалны сипанысы кыз бесте гол. Анда чемпионката антан бу тан как раз бу этап Кубка мира мен околга санюга болуга. 2 күннәх басты күн Рапид, 2 күн Блиц молниеносный программа. Антылар антан Жануллахатан Николай Гермогенов анда juga 2 пола дебюта мен Блиц программага. Гаврил Колесов 3 пола дебюта. Анда демич пятер мен Блиц программага. Антан та классикага пока сити бит тахо хатан тохти каби финал чемпионата мира такан кытты буттра он herki биттра Николай Гуляев, Николай Гермогенов тахдибтра. Де бу куракты бит отун күстә хастап кәкәләрен капсаты бит. Жа ол контент тута. Бу хибе 5 жылга төмөктәнер Антон Хүрбекки хүрбе төт күндәргә әме бир улхан куракты булар. Әме бүтән Россиядә жа ол тунараман. Быел булана юбилейный сыллар диханадылар. Николай Николаевич Кишкин 15 сахан юбилей. Оны булана бүтән Россиядә турнир булар. Онны булана әтиле бүтән күдү хүбекки хүбе 4 жылларга булар. Туакка общественный центрга. Онны булана огларга ме үс бозарас. Битраннарга онна осай оньяхан булар. Сүз карактаха. Онны тәрәһен бара турар. Николай Николаевич Кишкин туһунан әтәрәби булахана бе bir hamay күстәк тренер бит. Оны тренер батым белемнә бите. Өрсөлгөл үлелә бите. Олин бу. Оны бу турнир булана тох мастер нормалах. Бат коэффициентна. Оны тәнеме белемнәне хүдәшү ди бара турар. Оны призовой мефонна карада булар. Де. Нахашугай бу Арман Иванович эпиден күрдүк барата бу үс улхан куракты атнатын серке булуга. Onun kayandağını kelen körörün kiri bosqo di. Kiri bosqo. Onu ja ühüs kurakti bit yer kiriyekka össe bir ulkan kurakti bol. Ondan bu andaydı kubagın etabagar kıttı bittar tuta anı bu
Илдархан кубагар кытталлар. Же аны бу хырига 6-төн характаха же. Нүччө добатыгар. Коловра итетен аспытын курдук бүтүн Россияда турнирге тыгы жете бу кыттыбаттар. Онтон бу же бу Илдархан кубагар 6-төн кытталлар. Тыынылан баран, кырата кынжынан баран. Каратык тыынылан баран. Инне сүстө хоньяу төп боллактарына ман 6-төн хоньюллар. Онна коловра бу үһүс төгүлүм болар. Икки бастыкы икки ытылы бытыр бихи жомут пеналга которон тураллар. Оны быйыл боллағына же хүддәк белемнени күйіске барда. Реванш Жомуты сәргебітен үйерден кыйяк тустаппыт. Ондан тока же тоқпыт утырла хачлабы хүддәк күштәқтір. Әми белемнени хәджалар. Ким дағаны та олар бат, сбор боғата. Но бихи кәтәхәбит, бата Николай Костинович. Кыяр бұп болу. Былырын ким кайдатай? Дашков. Дашков ким? Кенеме кәлер де? Дашков кәлән уже білген. Самара кейді? Да, манна тоғы гитті. Мастер-класс. Сабантуйга кәлән гитті. Уже кәлі хатыр. Аны бұл құрақта ебет доғыттар. Призовой ғонда 1 миллион. 1 миллион. Оны қайдақ өлілер әбетей? Кайбыққа? Атыды хамай маңутур кайылақ, улахан турнир кайылаға 300-тігінші уғачынлықтақ, оннан ұтағанан хамайғанын әйті әбі спецпристардақ, ол корона бастыдан туран. Үрін көмісті? Үрін көміс Оны корона, онна бриллианнардақ. Оны тағанан медалі ме бриллианнардақ олар, онна манық мантия курдук, алай ұнтықота ме кығыл камизначоктақ. Наға шуэдді. Оны тағанаттан атын тоқтарға ме меслеспеттерға ақсыз местәділі пристақ болуға, оны категорияларынан жақталарға, оғыларға. Онысы бір күріқтахил ақпет, атын тоқ мені массава разрядтарға бен. Онна олар ме туспанны бәлері күріқтахи ақтыры. Киндерге метен. Аны бұланы Илдархан кубага, бұл нүчі добатығар 2 херінен болар, де? Сәгелақ уаттыра культура кейінегер, оны күйі бүйін сылғар аналақ спорды бар егер. Онан кәләңгет көрі құтын сөп, андойду ама атыр бұт, гроссмейстердері, сақа гроссмейстердерін күтті көн көрсөлдер. Бастықы күні еті тоққа болуға. 50 лет победа спорткомплекска, онтан 100 күні финальный күн ол хүрбәттіс чыгыла кытсыга етабыт. Бұл эфири әлбәқки интерьерге бұлықта, әлбәқки етон бұл ұғақтар ең болан қолуыра бәлі ұғақтары ғаjallar, ол бұға көректерін бағаралар бұлады. Бұл эфир чаға? Бұл эфирді. Ата бұйыл онлық болбата бұла, біраз тоқ. Бұл эфира хоқ, ол кәлін Күтін сөп. Білін ұғақты біләні тоқтар бола. Дығын ойнулара әлбәқ құрақты әлбәқ де. Ат сүрдетігер елдаққан бір ihe болар. Үнді күрді олыс олонқа ғыға. Добаққа көрі өчітін әр әлбәқ болар. Әп хемир бәйтін жөндірі бағалар, тренердері, төрөппеттері ке әлбәқ боларнар. Тоғы болар. Олен билген болана жартанар кияқсана 9-тын тағысты. Систематически жартанар. Хәп, онны болана атак күрәқтейге кыттар, любитель инден әлбәқ. Олен болана бу күрәқтейлері жон сәрге кәтәйдер. Олен бихе тоқтияны өтемир көрәтші әлбәқ болла. Но билбәкке хәддер, истебәкке хәддер, суроғынен, чопчулур жонар бар болаттын әті бихе өңірі бұд. Өсөді бұл хантабыт, бұл Владимир Ильич Птицын атынан бұл андойду этабын, 2 этаба болағына, андойду кубағын 2 этаба модунға болар, хүрбе біріз, хүрбе, оны хүрбе бір шығылаға, бойға. Кора тортату бар. Амыты келбәйер кейінегер болар. Онтан болағына бұл Николай Николаевич Кычкин атынан бүтін Россиятағы күрақтехи бұл общественный центрға болар, бұл Курашова хүрбет өт еті. Центральный кинотеатр ойығы хоғар. Онда кәләңгет көрек қотын сөп. Онтан бұл Илдархан кубаға, бұл Николай Николаевич Кычкин бір ihe болан хүрбек кес, хүрбе хүс, хүрбет өт дүс күнлерге болар, бәсейін. Онтан бұл Илдархан кубаға
хүрбебехис, хүрбалтыс, хүрбехеттис күннерге болар. Бу бастыгы 2 күн кыйы бюхан сылгаран Аллах спорт барыгар, онтон финаллара 3 күн бу сагылах оттыра культура кинигер болар. Онан же кири бор босхо андойду аттахтырын эле харакатынан көрүн. Онна элбак кийин тирерги булоктак тух болачы жебана гросмейстер дронюлара простой жону гытта. Сеанс. Онду боларду. Анны кеме болохтах. Булырын өшө ба шоколадтарына мо буда же. Хебиттер шоколадылар нелер. Шоколадный сеанс. Өшө байды. Быйыл мен бланды бут. Оголорго бары. Шугай. Онун оголоргутун агалын осынан бу келеңге хылга бу добат кайсыкатына күстә гөле бара турар ди. Манна сеанс одновременные игры ден болбута. Рекорд олуктап бит. Эше тымны минус бюханга мек онягам болбута ди. Олен триумф каме улус албак кийкелен кытты бута бары наха шөйдүк түмсәлләр осына буграк тегеләргә. Онан буда хырыга ондук булу ден харбакта баппыт. Онан бары келәрен төһдә ыгыктар болдылар. Бу этелде бит курак тегеләргә келәнгә дә кыттыны лыккаттен ыңгырабыт. Сөп, оннаттан тугап сехка билген буллагана өссө быйыл бу маны таханан тук курак тегеләр баллары. Канда би белем нәҗә бути? Өссө кандык туары hem bir hılы курак тегеләр булат. Аны чемпионаттары Бу сахаригер именно бу болар 2 традиционный турнирдар бут. Бу Николай Николаевич Кычкин кене бу уже 14 күлүм болар. Онда бу Илдархан Кубага бихеха 100 күлүм болар. Онда быйыл бу юбилейнен Владимир Ильич Птицын кене бу 3 самый улахан турнирдар бу булайды. Бихеха хахаригер, онда бу сахаригер манан улахан турнирдар бут мектенелер. Онда республиканский масштабтах турнирдар атан хасыяй почти хас неделяй болалар. Онотун атак хорутер билимнере түттен болана быйыл 240 дуба түттен таха Россия чемпионаты буланнар Уфа коракка август сагатыгар онна октябрь коракка аны ду чемпионаты буланнар Дубайга Эмиратка онна онтон алтын төт характака Николай. Капсаевтин күн утугу бу элбакракти болар батта. Россия андыды. Этеде. Быйыл оттан хамылхан көрөктө хебет Европа чемпионаты болан тибүктен болан аспыта. Апрель игете мусустырга онтан талхан көрөктө хелертен Россия чемпионатын традиционно балган ер болар. Оннатын билимне хадебут эптеме бу bir etap kurduk o bilimnite etap то есть Илдархан Кубага булактах аны таханан та быйыл команданан анда чемпионаты баланнанар ноябрь иге булактах аңатыр аннатан Россия командалар хакалар та бихет кирехтахтар пока точно чолкай состав билдерлик олда булаттан хастanya чөтен бирне кирен кыттыга ден эренебит онтан оголорга первенство мира Балахтах Турцияга наметен эдернячылар бут белемне хадялар. Вот это ник күрәктә җилер бит толган. Онна бу добат көрүнгә бу саха спорт дур һәм әлбәттә агалар көрүнгә. Андай дуттан Европадан быел быелгы төмөктәре хөрдәтиккә. Оголарга улган җанга. Быел та тепетен күрдек Европа чемпионаты алтын төт характак давакка болан аспыта. Турцияга обута анна жакталарга Просимова Сандара классическая программа тәреләхтик бастаута утралачыдан почти берләрен каян хаттан рагынан уверенно бастаута диха аны таханан Федорова Тунара Түргән Нюга әмә бастакомесіне оларга хедиспита чемпион болбута онна Блицка әмә италия гатыбит блин найска прям да хола ите кырдык по-моему әмә кыргыттардан Сандара по-моему әмә мислеспита булак вот тайр жаңа үз тох анячу паранкытты бута Гаврил Колесов Николай Гуляев Егоров Айсен Эрженнеру
кылгас тохтобул кенне кепсияппит күндү көрәчүләр, күндү истәчиләр билген биги тохтобулга барабыт. Ол кенеттен кепсетибитин салгакпыт. Өсөтөгүл үтө күнүнөн күндү көрәчүләр, күндү истәчиләр эппетим курдук де дуобат туһунан халгы кепсетебит. Онна өсөтөгүл ханатабыт. Бесин хүлбәт чыгыладыттан бир неделе устата доготтар. Бир неделе устата сахабыт сириге жукускай куракка үс улахан. Бу турактыгы болуга бүтүн Россиядагы андойду тахамнагы турактыгылар ол курдук бастан туран андойду 2 сетап кубагын 2 сетабы болар. Ол канеттен бу Николай Николаевич Кычкин атынан бүтүн Россиядагы турнир болуга ол канеттен жаны отугу бу Илдерхан кубагар. Аны бу нүчө добатыгар эми турактыгы болуга же. Ото бу добат спортда хайдарыгар хама басханакта хайдарыгар бу Владимир Ильич Птицын өңөтө улусулхан булат. Улусулхан. Ол туунан кырдакырдатыкка. Хатымын кырдык кепсимди холовра 1994 жылы хаманна бияга анда чемпионаты болан турар. Оны тарахын боту бута бастык улахан мероприятиялар болан. Оттон ол бие добачтар бут стилаты кытталлар эте болла. Олин ол кемге болла Владимир Ильич Россия Федерациясының президенті кепсети боту гитан манна очулорга министр Виктор Петрович Наговисинете тарахын ботон уроннор деманны өлбөк мастері гроссмейстери муньян улахан куракти бобутан дойду. Онно тебехидемы теме белемни ботун бараннар де ол онно Александр Гаврилович Азаров ситилятты кыттан үс месте болан гроссмейстер бобута. Онтон оладе өссө улахан курактилер болар бобутара. Матч болар, өссө чемпионат болар. Онна оттон саңа кердиске такан бебипит я. Деханатлах ол кеннеттен билинги кемгедылы уже 10 гроссмейстер бар болла. Он өссө 2 гроссмейстер билинне ди ылыктактар доктор. Награда то званиялары. Онна этебу онтон уже кастады гитылына. Оны билигенде бу андойду кубагын. Оны бу кенники Илдархан үсүһүн ытылланырар. Ол болланы бу бихи сайдар жартанар оголорго хүдар тохлах. Колора бу гроссмейстер тетенген юллар. Матч оңороллор, сеанс оңороллор, олен сайды бота барда жапым бар. Начуеди. Онтон дальше Владимир Ильич болланы ол кеннеттен кени болланы президент Всемирной Федерации болар. Оны болланы дальше маннык Азия дойдуларын күттүлелерен әме тоқтар ер. Азиатская конфедерация. Азиатская конфедерация. Олимы азиатская дойдулар оңюларыгар кық берер. Онтон бачаңылы билинде те үле боты гитайды. Ити ситин быстыбакка үле бара турда. Ситин быстыбакка үле бара турда. Оны би верер биттен хәп. Холобра бу Николай Стручковта болдун, Матрёна Наговисина болдун. Холобра тө даганы бу уркуттан эми ситиленен каллахтара ди. Бу халгы хайнарга эми клаттар албак булады. Ол да бу үдүнөн Хим бир бу добаттардан раппакка бедер үле диделер. Же холобра бу кин директорунан үле дидер, аны бу исполнительный директорунан үле дидер. Же онан булганы эти опыт этергал опыттарын бәссен билин хаңа доктор опыт бәсселер уны билер ки үле диде шуй булды. Онны булады. Оле хем булганы эти атын көрүнгө холобра бартондук эбите болдулар. Же ото бия хабаллар же атын көрүнгө же холобра бар атын эге баран үле дилер. Же оле хен холобра тух булалар. Эн отуччагылы бу бир кияга кылакын ураган, онтон булланы баранкалар. Же онтон бехан тагылыкынады булалар. Онтон манна булланы чөй бадык үлелии жагат, кии көрөн тураттан көрөн беритир буллага же холобра. Хитин быстыбакка наха шөйдүк үлелии жагат, олихин булланы холобра биттен бир эдер оголар таксан элдер. Же чемпионнор Европа андый чемпионнору, Россия чемпионнору. Онтон ödergeldi torаттан кийгеллагана же эми атын болар булды. Тугу билбетке же. Ис кухнен билбеки. Ичинде маныктен тек холбора torаттан тренер келен хөп, torаттан организатор келен хөп, терехин ден атын булды. Онтон бу Матрёна Степановна Николай Костюкович үлели хиджаллары ден кинлер манны йитиллен, манны лүлен, манны сайыннары хиджаллары, конечно, шуй булды. Оннук. Тренердер бу тенен олар булды. Тренерлер да хепка итеннер. Сыллактык, соруктактык. Ага, көрүнгүтен бу Давид таптыр, боламмыт Давид топын. Эппетнестактар булар. Клаппытын келерек бүтүн багар. Бу тоннаннык шакырдык атын
добачыттар әме тренерынан халаннар добака халанар билелләре әме билен албах аннык тренер бар эдер кескеллах Оннуга. Көрөп салган düşүр. эһер аннык Ите барты идиттен тахсар булла ди. Тренердер өңөлдөрө булган булла. Сөп. Аны булланы күрәхти бит эми олох улус албак хылтан хылаксын биттен бир күрәхти кимере атынан күрәхти эбелләни һәдән. Аны улустарга эбелләни һәлләр. Аны быел җәти календарны буланы мехердә текка. Оттон календарны буланы олар. Сыл түмүгөр холура бихи билейин бу атыржага йыттан балаганы йыттан сагалан комиян кирен баракпыт эги буланы ол кудук осай спорт министрлигинин ихинен календар оңоллар. Онна бола федерация кенен оңоллар, улус кенен оңоллар, онна Юрак министрлигинин ихинен Юния Якутияны кенен мен оңоллар. Орта ол барты холба хүдәл бакырак тие болар. Холора кырак оттан сагалан улахан жоңго тие ветераннарга тие. Оны улустар кене, онна аны турнирдер денер балдар. Улус айы турнир, ол республиканскай болар хүдәл баки кыттар. Ол барты холбан бу шашка добат күрәк тиете барта 2-3 күрәк тие бар. Түү нәл бакты. Ол хенети кинлер сыллан, соруктан, буланнан инник чемпионнары белән нилер. Же очогына быел даны холбырак республика хинен улус албак рахтилер балла булади. Оголорго даганы улханды жоңго. Онда өсөтөгүл хана текка вебсайнан хеп мен эми билер жон мен ыйталлар холбыра бу хорохтор кыбысталлар, хорохта ханна баралларын билбеттер. Бу канна келелleri холбыра оньон багалак жоннор. Добатын улус албак ки хаңарары. Хаңараллар хорохторма тыттан коракка көһән калбит жоннор баллар уну деребинелерге клубка наранюлар буллади. Онтаманда калам бараннар хадара толлоллар. Ханна бар буны мен коду жоннор ханна баллары булой, киндери тоньёпум барабын. Ханна келектерин сөби. Онью. Тон бихата хамай бу Владимир Ильич Птицын Петерин курдук 94 лаха бу Анды чемпионатны баран бу бихе хама бир улахан центр бытын терисәһиңгә бир улахан тон төрүттәчи бит болар бу кини бар болан бихе бу доба сахмат кине бу уже былырын 30 сылын юбилейдә бит оны үлели турар бу добаты хахматы сайыннара турар аны бу кимит бихе хама тох килмесе бол центр бу болар манна келләхтәр холобра бихе күрәхтәһиләр болалар ветераннар көрсөннөр доваттылар даганы хакматтылар даганы онутан арасыл бах күрәхтәһиләр болалар бу күрәхтәһиләргә то мин билетен холобра хамай бастыгынан онюр жоңго сүбелемете квалификационный турнирдерден сагалырга бихе холобра квалификационный турнирдер хотору болалар мин спорт календарный планер кирен тураллар онно киренгин холобра үһү спортивный разряды толорордон онтон хагалан кисяган онно толорда хунутун икиске бастыгыга онна кымыска тие толорокун хөп онтон бихе хастаганы былырын сыл тухары хастаган састаг жоннор Хәттон чалак жоннор кымыз толороннор наха йөрүләре үгүз болбуда аннан ити турнирдар бихе хамаса сайыннарахыңа бир тоқтар бут болалар олуктар бут аннан бихе центр битер календар янар келен вакыт тоққа информационный таблоға бар, онотон биленнер онно окурахты хиттен хагалан, онотон социальный сеттерге баалар ВКонтакте, Телеграме тахаравут, бу курахканны курахты хилер болаларын тонну WhatsApp-и онут бәвлар. Онто бу сайтка. Кен жирекнехтерин баралар ди, онно төһә булалар холо күнгә. Бихеха булагына массовый жон келен ким багарар келен жыртынан сөп, оғыттон кыржағығардылы, добаттылар, онытын оғылар тренердерге хүрттіран баран жыртыналар, оғыларға бір чаға алтын соқы бай, онтын хағаланатын Холовра скидкалах, мунагайетне болаха бихам брыган. Доктор, если сво катылаган семьята улана баскох. Адрес битен хана диккара? Ярославского 19/2. Ярославского 19/2. Төгөндөр хангасны сутары. Просто идет такая. Онан да багалакта барын. Хороктор барык бола хастахлы болалар булачылар. Хасым барым, өйүм барым, эхил барым деп. Онан олох har bakta bakka barın kahan bara eti bu sahmat onunla doğbat kine ana ağas
Onun bullana ehe kurdu jonlar mi onno onyu günaya hergahsiye hejallar. Ona kataатын тиен. Оглар гүтне ми идек хатысы. Оны таһанан биһәка дүс шагаларга баллар. Холора беһез дүс шага бар, 400 дүс шага бар, 600 дүс шага бар. Тренердер лилер, дворец детства лилер. Онна мекелен холора тренердер бу кора тиһинен да. Онна катаска ме бар. Онна сайды көрүң сайды тер этереби боллаха бу кендики кемге оголор спартакиадалар итыллар. Ол программа теркидде шашкона шагымат олен боллана улустар хүддән белемнән келер булдылар. Онны булар. Быйыл булырын 30тан тахылы улус келен кытынна. Олен боллана де резерве хүддә тухаллах. Эти талана яны онны көстер буллар раз. Оннан атын холора спортивный игры программа тер бар. Тох бар спартакиадаларга трудовой коллектив, спартакиада пенсионеров бартер бар. Олемола планово белемнени баратыр. Ити индик спартакиада программа тер көрүннөр кирелерин ха улган солталах ди. Бары улуста бары кыяктарын баралар. Олен болана 4 жылы бу белемнилер. Очоуна киндер булан тураннар, тренер буланнар белемнени гиталлар. Спор гиталлар. Даже коннора хатана хаталлар оны белемненелер. Ити ат спордун киллер биттере манчары билин бары атылар болдулар де улустар онтон булган эти хакылы ого киллер биттере билин олусул бак кегеттер болду. Оксатлалар белемненелер. Аны биттен бир күрәкти эбиллетер аны. Де бемең тарабып бит, онны тарабып бит. Орин көрө көчө ба. Аны найнтерихне. Олох ки холора хылтаналаксын олох күрән ерлер биттен бир мастер эбиллен ер олох Этергелди би бу үлегир компания өтер мастердер китте бар булды. Утумна спартакиада кыттарлар. Да. Олин Холора жартанар, онтон кини уже билен көрөн кирен бара бул. Уже сылланар, ота табар, онтон ымбыка бастама дальше бара бул. Онно өтө бияка бу тынак холобур бар. Холобура биге опытта бу режиссер бит 50 боноп, Да. Балтрахыл анарат үтө би спартакиада келер бит. НВК спартакиада деген тауыт. Оны кыттан баран кене битек месте болбу да. Оны кыгыян абаран Борис Олесов куртар бита. Онна келем бара эхилигер спартакиада өтө бастата. Онтон болана мастерын толорда булырын республикага ветеранага бастабыта. Быйыл була бу агая конуктагата тиен манчара оюларга түсүмөр дикурактыгы 2 месте болду. Путевкалла, онда ше бастырыхын эти перестрелка готор бита. Тебестеңет ашколары. Аутайда, оны бир республика лидери болду хажыр. Бу балтырахыл анара төтөр хагалам бара. Олин оннуга ме хайды кахап. Амискет. Олин эти спартакиада программа тер кирен эти боллагы. Хайды бада. Олин бахолбар добат эменди кирере эме холобара билген элбак кийне холобара кирбетагана кинлер булланы хими жартна жонна баалла бул. Ото кирдагана конкуренция үскүр. Холобара улуска хаста нехлек баба. Ор күрәктәйләр, ордуктары барар булды. Олин. Же материал эме эпетнеста курактыгы. Бән мекеттаган же сүз караттак добаккатон хамы бары яхараналлар буллагы. Онун булланы Вовсанан бу жега кыттар бу улсал бакки келеди билине ме гылдажы нахал бакки эренер кыйнир дир дондук кыттар тагыр ханы. Эбет эренеха атын дойду кыттар табгастакту. Атын кас спортсменге атын болар. Хор кимере жетер сөбүлән кыттар кимере атын дойдуга в основном бияха жега, конечно, эпетне хайрдык болан. Эссе каратык грам берер кыттар бутатын ол да болар бие бар кыттыхпыт кайыр бытнан ми бебиттен ураты эссе даганы беп битим курдук эдбах күстах кыргыттар баалар нанта мен хана бар ситихилах болуга диханыбын бу бии бир бу улхан кырактыбыт Владимир Ильич Птицын кырактыйтер бу икки көрүнгө болар Блиц онна быстрый көрүнгө икки күн икки турнир болар Николай Аттон эйха кайдагай Дәре бу аны ирдер хан кубаганы ме быйыл хаянда яппытна да Рвайдман иншаллах әттәди. Быйыл каяута. Тә додгузулагай, тә петнес. Тә петнес лхамлар дук аны бияттан. Тә кайыр битнан кисе атыхпыт, хоргота толора атыхпыт. Дах үстөгөлүнтан болар күрәктәйтән. Хакавыт сиргәрәттән халарын ден главный приз эренебит. Таби оттарбыт бараттан белен нахдылар, Гаврил Колесов, Николай Гуляев,
Анайдар давдавачтар бит балалар ананча тан кетебит. Эренебит. Иккетинчи бөсөл лахас бу Крымтан Сергей Балашеев кайбита же былдырым былнана бу Олег Дашков. Самара. Же быйыл ким кайры же? Ким муңутур кайлах болары же, онна ким үрүн көмөс бирлианнах короннан декатери же мантияны гытта. Онон же саха гроссмейстера болары болдар ден. Баганалах бут ол оны же биһиги доготтар. Бу ый хүрбәбәһе сүрбалты сүрбәһәттес күннәргә. Биләппет ол небтән бу әмәк урактыйлар болалар ди. Сөп халгы тохтобул кеннәмие кәпсияхпет бу урактыйлар тутулларын. Белген кылгас тохтобулга барабыт. Ханадаратыман оннан ыйтылак боллахатына. Бу берибит үһүс төмәгәр дә ыйтылары ылан барыхпыт. 32-00-616, 32-11-616 нөмерләреннән әриякатын сөп. Күндү көрәчиләр, күндү истәчиләр, тайм аут бери бетнүләтен салгыр. Дә билген аны бу улахан үз күрәхти бит истутулун рытыяқпыт. Дә бу Владимир Ильич Птицын атынан дә андойду кубагын 2 сетаба дә хайдах тутулар барыгай. Бу рапид тетибит дә, онны Блиц. Итенне онны итенне күстә кимнәх күстәхтәри. Да бу күрәхтә хибет басты күн хүрбәһәс чыгыла биха быстрайттан, оларда рапидтан хагаланыга, мантай битер 9 битер хәтта турдах булыр, келер участниктан тутулуктагы, оттан мисана бар 9 турдах булуга, оны 10 минут плюс 5 секунд ход тем булыр, онтан хамтана 5 күндә әбиләнихәр. Оны бутан ари угун хос тох булыр, контроль, но тон классика курдук 5 час олар бакун булади, bir күннән түмүктенер син сылалах турнир болуга. Маннатын күстәхтер бит ден. Атын хамай Эрҗенерга Александр Георгиев болар, Александр Сергеевич Георгиев келер. Бу кени вообще ото урутуруккаттан рапита түтөр хамай күстәх булачы. Ол ону таханан Мурулло Амрилаев тын бигиттен Сюстәхкә күстәх Николай Гуляев бар, Гаврил Колесов, оннан Арсений Горов әдәрдәптән да Алексей Большаков тенне курдук, жакталарга тон бәбитеме бе мин Наталья Ксения таханан сөтен Тунара әдәрдәптән Сандара кыттыктара Алена Большакова, onun таханан тон Анра келәчләрдән беха күстәхтәптән болалар. Айгуль Идрисова Тамара Тансукужина табылыннағана кәллағана, онна андыды чемпионкалара Алия Аминова, Агата Парахина, Холора Жанна Саршаева, этикенлер бары келелер, бары андыды чемпионлара, оннан турнир бұп болағаны бары тәңге өңі бұд, бір уратыта ден болар хэп, бұл этап кубка, манна оланы әржонор оны жақталар бары бірге өңі бұд. Дие. Оны бірге өңі барамыд, тоғынан арақсафт, очконан, опсай тоғынан. Фестивальный системанан. Бейқа рейділер істеқайын. Алло? Алло, үтө күнінен. Үтө күнінен. Я жоққускай корап күтігер, кеймітігер ұлаған долат бұрайныға көріқтері болаларынан. Бұл студия кәлбетті аға дәлебет, ұш алдаттан. Ағуан алта ғалттан долат тұмара қомютығар. Бұл салданға әрдіқ оғыны жону түмен үлілеспетке сандаман қатат кейді. Владимир Ильич Петишкин, Николай Николаевич Кришкин ебет шыраларын бердік жанлар. Бұл орал кейеға не шеттәк үйіні кәрдейіне беренлер етінлік доват кемпігар кейлені үлілеспетен. Вопростар кейребен. Довар сай битігер, білімі уяға сүддәндәге. Атын дойдуларға сүддәғын поддержкалылар үк көрәндері бит. Бияға төй үк көрілдері. Ите басты вопрос. Ана оғылар бұд, ите соғыру, онна омық шерігер күтталар де. Инекен үбілер. Әбетер төріппет доу спонсор боланлар дөйден. Аны бұл ұлаған көрәқті хейде. Кімне главный судья боланлары? Мақтау. Сөп, өсі бірі істеққа онтаны петтеқпі.
Өтөкүнүнен. Дәрем. Ойбан Трампаев. Төкүнне. Bir sürüm bopuruhu ulhan ıspasımından tayıpayım ele. Eşköte bihi sivilizovanı kuzlaştıva oram kullak bütünne duavakka imbeditten tuğa tutuldu vakka kanı barın bile kıttır balığın yata bar bulakta hatta. Oltu bu bihi kuzlaştıva öter bulu kolubura kana vakini türüp kıtınlar battır hatta. Kolubura min koluburdan ettafını bihi Hava o ses tutar işe hatta abatay tuaktar bağlar, masadar bağlar hatta. Bayşe balere sebetimiz kurduk. Oyban Petroy semenep kurduk. Onu bir Nikolaev'tin o bağısı da öyle aktivite. Onu kurduk olatlar. Cumhur kolara hidne getekenne. Tüne var onu kırtakta hatta. Onu vaktalında hep onu bağlakta dadı. Bilen tane o cümle güç ededder hatta. Или была эта мена фанатура вопроска, как вопроска эти жоннор кытыннары кытыты боллар. Эбири көрбөтүнү юрөфүнү сөпкәйти. Яналар кыт. Сөп, тәким коройдуруй. Тәһә үп катчы көрүлләр иден. Добакка иттилар. Бараллары кәлләргә. Тете выездной күрәктәйләргә улар улахан жоннор Центр спортивной подготовки Триумф игнан бартын. Минспорт. Тугунан тан Минспорт подведенан да күрәктәйгә тан билән бараллар барабыт. Тагыллага бюджет тарас болар. Тата 2 миллионга инде тиер. Онтан огларга хлораме туспаме подведенственное учреждение бар. Оглар спортын курируйдур. Центр подготовки спортивного резерва. Ол ихинен ме бараллар оглар оттан. Тети вопрос хин хыллата хин бихи карумитер ип каруллар дияққа оттан ол да болар та конечно бихи терапевттерге ме мақтанабыт әлбәғыға барлар та тибәп болал қадақ қас көрінген бихиді карумитер ботақ атын виттерге тәменлік болар. Этинне болла туақ болла. Бастығы кес нөмердерге қатшы көрілер, баралар. Онтан бихи болланы 3-4-5 нөмердері мегіта бұтты. Оларға ол терапевттер, әвітер болланы спонсор через баралар. Бәлерін бағаларынан де. Атақ, бастығы нөмердер баралар бол. Оны судьялар детилер. Бу баччы улахан курактыйларга да судьялар кимнәк болалар иде. Тапкып Камира Ширин судьянын Өзбекистантан калан Юнус Аминджоновтен тан международный арбитр булактах. Кине табата меуна Азиатская конфедерация Тойона. Алтын тит характаха. Оны та никагаш кечкин күрәктә хитер. Бәбет судья болар. Владимир Владимирович Иванов. Категория судья. Илдарханга? Илдарханга ме Владимир Владимирович Иванов бол. Биха бәбетер әлбәх всероссийская категориялах судьяларда хут. Вячеслав Павлович Варламов, кинеме манна главный секретарь дыр бу күрәктәйләргә ме всероссийская категориялах онна Гаврил Петрович Винокуров билин бу сүрен үлелисенчер судьялар бут. Спиритин лыкка антын халга биттек бит. Алло. Айты күннән. Мабракатты май скребен. Дере. Битиген. Спиритин бу проитарынабын. Борустой байда алмаш егет, бриллиан егет, ол егет, бу егет, атын болютнай тоқтыры мәне кырынышыдагы таатар батыр болуди. Эди баштыгыда. Аны туран бирежеп күрдүк стеттен бейеммут алмастак бриллианнак чоран бенен баран отуктан булан тетра буттара. Onun borlanatın izini kadere yürü kepsigi borları. İzi bana çoğtan ulan minasya ulan kaçırıp kalanmat çıkınca jeske birden alma ıta attı. Hayır gitti. Onun ulanlık hoşça kaldı battar duyen izabın. Söp, maqtal. Bastan toxti bitadi. Dorobilarının qaçaqtaq sportsmenlerge. Ondan ipitadi. Атын биһиха доровина качта спортсменнерге ме улхан сетихилер дахбит холора быйыл Александр Ефимов биһи гроссмейстер бит эме андай дуга бастата саңа өнөччү Сасклана Павлова эме
бастаата быйыл онунтун бу апрельга 3 ситихилерде холоробут онунтун би итичахагара ме холора тренердер бут үлелехеллер он спортсменнар би көрөк тух бу опсай ахагас көрөк турнирдерга бартыр келен свободны кытыктырын сөп только буллаганы киндерге холора эти карактарынан качыкта жыңго нюанстары ден холора киндерге хорогор ухунну тухтаг бременен ин болар холора бәйләрен өтүләреннән федерацияттан онтан бихи хабуллаганы бу аныгы үйе сүрәннән түрген товаттар барата болалар онтан холора бәйләре табылар буллаганы келен төһәбара кыттыктырын сөп тигенен көңүлләнер Жаннете Ермолаев Скрябин ититигер бриллиан кайдах иҗәлләридән. Кранысатагар кайдахтырына Бразилияга. Тонте быйыл халык Ампугенче бун бәппе заһаттан Сертификатта булды. Сертификатта. Буга хамиямды кут булды. Бар сертификатта. Каптан Вячеслав Анатольевич спонсордан оңотторор барды сертифицированный булды. Кандай бар иҗе бар. Этин омос көдөгө ник толкуй бар болар хәтта. Атак инник оңгыллар берилләр. Тонда быйыл бехета туктанырына бит бир бу хакыбыт сирер халы әбетер кырынса да һәр тахватыны дия. Россия һигәрде. Россия халы дияна. Ата бу буннан Россия һигәр халы хатта ди. Белошепта дашко булды. Атана аврут халар быйылгы күрәктә һиятына диян атын дойдуттан эмек кыттыктырынсап, ол ритал бар, олна 2 жыл всероссийской күрәктә һиятә. Жанын улус интернет күрәктә булыр дип, Илдерхан кубагын бир япын багара. Быйга кайдак болар иде. Институтның кәсияккәре. Жоңгой динергене. Быйылтан кухларга холавран финаллах болар бит боллагына 2 табынан итәләр быйыл 1 табынан итә хаҗам болла. Огынмантан турун аксанан әлбәтән беребит. Әшә битеңә ханак белән генә 11 турдах бар швейцарская системадан итәләргә. Тон оннан метан бәтәтән тухтах онютатан классической алган баран беремета кылга сагыс болога хүбә мүйтә 12 көндә билах олата мехим берме большой турган онюкудук системанан ахага тон оны күнгә төттү бести тур болога олихенеме алдахай сыралах боло хим бир улахан подготовкалах физической иттүгәр бу шуйдык белемнәх җаннар иннике көнгә тәһдияхтар дигән ханайбыт тонна бу бехетан түген тохана мактанет бит бу күрәктә хибет сүрен партнердергар кудук немеге килеп хаводын антан хаводугар ана директор табихе федерация белән тутах салаятчыта Нестеров Вячеслав Анатольевичка антан бу тух балана антан күрәктә хилер битер хакаһирен темир хола спонсорнан болар, ол кудук тицин турнирардан кинлер сүрін партнер курдук, оны кинлерге меалуханнык мақтанабыт, кинлер тахылата айбия қаме көмләхәлләр, ол кудук баларын торкохыларга никагаш кечкен турниргар көмләхәлләр әтә, онан бейеттен кинлерге ме мақтанабыт. Оны әлбәкки ханыры булды. Бу тога ыгык биреметигер туймады ыгыга булданы де бу оңордылар де. Бу андайду Россия атыр бит жондырның гран би ыгык бутын көдөрәне булып батты. Аттан бе этеме сорогар эртокуда уппат. Онна итинне болара тогостоктен барды бу тойдаха үрүң түйнер оны ыгык кеме бе бевит культура бутын, бевит дойду бутын сергебитин эме жоңу көдөрөктө аппет. Итикәнгә быйыл җитте бу бары эме ыгыка дияктара ыгы кайта боларын көрөктөр би культура бутын ката бисияктара жоңга тени тиякта кептектер булды. Терьер беле онник бар бут. Нашу эди. Оны әлбәкки хайра булып җа бу баччы үп огыр җа бу оңордылар бәләрен оны этяпын барабыт. Бу бары бәләрен качыдыр экәләрләр. Холы бара ди бәләрен качыдыр экәләннәр күрәктә һәрләр бу маннаттан кыян котан бадактара ди. Улы һәм булданы манны шу хастапка этергәдле баччы баһайын күрәктә югына кәлән кыттарыннар. Оннан булданы этергәдле бу наоборот республикага чекилләр булды. Бу әлбәх эти сабан туйгы мен нугата ди. Холы бара бәләр кәләләр, оннан гостиницага кәләннәр, авиабилетларнар һәм бер республикага налог килдерән республика наоборот ондук
тухтатаккар. Барыска таккар. Тугаратылахан. Атылаха химбесу миндер лавлар ди. Ага. Онан буллагана бу барыта этергалы республика хайдарыгар барыт түнен этергалы табагаста холы бара келеннер манна би шөй бакурактыны көрөбүт. Оннотон киннер була өссө бихидой дүбүн тунан аны дуга таргатан кепсилер була. Онан же бу курактыгыт барыта хетилях болдун, үтөй түмүктак болдун, барыта этеңге астын ден. Бу алгыстыл бытын этебет, онна же барыгытын өссө төгүлдү отто. Бу курактыгыларга бу бесыйын хүлбе чылаттан сагаланар бу улакан добат браханнигар барыгытын ыңырабыт, бир неделе устата же үс хиринен же төт сиринен улахан курактыгылар болалар. Онан барыгытын кетебет кири бор бос ходоготтар. Онан же добат онюн таптаачылар, шугуриячылар бары калан кыттыны ылар гытер көрдөбүт. Күндү истәчләр, күндү көрәчләр манан биһиги бери бит төмөктенер. Онато аныски эпирге эме манны курдук интернетне гылжыттыры ыңгыра туракпыт. Чөлдөрөй болон аныски эфирге көсү хадир.